Shubor nakaslem jong unongsan hima. Urang ba shnong ka shnong umpling uba SF Pingrup hakastep jong khatlai dari risau arja arpusan. Hadian belalap ya kebajanai klep hakastep jong khatlai dari urisau hakapur RBG minstep. Uli thu belalap ya ketik khna na umpling na kajawatrei utau khna shenrang hak ba utau khna shenrang uba yalam ya ka udei uba shubla bat umdei utrai shnong na umpling. Uli thu ba ya ketik khna ala de banle ek medical check up Haganesh Das Hospital hendai kamdon ke aka belajar bat omdon kanu hunu kadak sniu ya kamet jongka bat kila IT no ya kakna shakik mi kikpa ude thuru bamenta omtep lauta ukhna ude na kanu kashnong lani ude ubasa shae bat umdon ru hakajingkhen hakathop unong shong wai ha umpling naklyang kashnong kan sanang perking nak benta ka yat ka yeng bat ban husyar bha yaki khon ula Mbak senang mah menin lah awat senang itu kena pada lap nak mah. Tapi lap mentah ka lalong kumna laman kumna tasngi. Hi long ladang ka batai ka bajadu menin diat sia di pangan pos ini. Kulong ngila ya ngila awat keleng-keleng mah hadian di sutu dan sini dan cetai lengkap bagi polis. Dia ngi detect your location bahkan dan kajing keren mbak phone. Maka phone ibat ikimi mbat dak tu khana. Jum pentai kan ikimi jum pentai. Thì yo tu ka phone ngile nang tu ngi sayo nang tu ban trace out ki polis pada ke ngi yo company lang ya ki polis te ki polis nang tu sa track ba show ku ban lap tu ka tu la de kam juki nang tu ngi wan de sini sesnong ngi wan request hang ni po agro polis bakadon ka CCTV yo ki yon ya sini sesi ta den ngi hata ka pon ngi po di kendu ikimi hen kata ka jan risteng nyu buji kan ngintip ngi te ikimi pa ila adon cipo police station te kila orang menyawat senang nyawat si dah check kali ke ing stu ba nyawat yang ngim teb hero tengi persangit nok ngi khot i lum meeting iki untuk kat arsteng yang pe sini bagin sia abmian ni kamon jengwat ngim teb yang ngi wat ni sepenyang kali ki beri teng teng yo mai ska kolmar mo ngim kwa tegi pa ba nok senang ki mendai tang no umplek lawan keleng-keleng mau pat na nongra na monri na porenja na pokse ter te kituru ki ngi pan jengwat nak ki yong to hapok prabaji menemen step ini ban tip ke baca te hopefully ngi ong toh la dak long bahar ko sing intip te meneng la de petah sino ikene ro kai kenang ba ipat ba kending lagi kap ki jam ho concern sudah ngai internet ya kata jing trilang kan te kata hi ke ba yu te mentan ngadang wan sing kimi pada la hab ding no sya ayo kat bayu tu senrang import yu kendung import itu hiru tu senrang podang don hapok polis custody nemar ngimtip hausa si kijon ki ong sa bala sini te dan paki ong em dir basa sini tingim sutu bahan mar klem dan rekod apa sino ketik tik wan sa belat ki sa tu jitri gitu Kena baje teragilap menemit. kemba aduna san kat bang you information Na kilap. kilap angin umpling nak tak jaka butri utau kena ulung kadang ki yang gabdang tau ti imat ki bot ban tau furniture works for that building kin utri hang tangi suspect utau kena no wilam setat Sikat jikan tray. oh Bukan kena selam kena. kena ke kat bong iki kepata arfu praterik endap kat sansna diketai ke usirang penting mi kan tak ingin tip ki keparu isutip bagi ong mentan bayang ki ong tengu lambor zion dekat dekat haru mot kenapa nama ngimpor ikendu iki Kemut to kena umde na kena kasnong to kena. ndai nak dikasih Di basuan sawai, suan tray. maka rekod bersawai umdan nang isat bu rekod ti uni pale si uwan tang mancutri teh tingin tiap tementangi kali trayeng sini mengambil itu ri uru kemudian suan nak tray uyu si ketu kayeng ba utri kan usa si ingim ko aban nang phone ki polis ngong ya tu nga ba usa si iknang masutu naman dulu catu kesinong sa kemana dan sini sinong jeng itu pat banyelam mentan namar ba udah kidang dong ho yo kulmar pat Hak bede bat ka yu ma yang balik das itu kena kelong pun lah. Ustaz. Kat bagi orang ngalit minin po Haganesh Das ki release ngadon hang tai lai sabusan ngi release ni han obasi kini pa ka report nang tai berbeli ke sulung ba umdan ni long umdan te kata ka ba penjuluar ka ba tak umdan kita tika kies ka kam sting kendian ba kamta umdan kita te kata ti tu ki bulet yang iba ki tu hang tu kan jing tu atum dan namar sting ni tu ma jing tu ida te kami ki jang lik mentai macam lik yang makin yo kini kuat ki hab ni police station kan hab lik yang macam hospital Saya police station itu saya renjak. harinja ini harinja
Tena kelang kisnong ke kijing perking na nasi khmat mo. Pi shwa kan niru hadin kijing ja kini kisnong Mumarjan nilai pertasinong. Te nilai pertasinong lai sing sorsi te nilai sange. Ke wan kini kijing ja niru mending nilai alert no yakini ki wat ki balang ru ba. Ki Bible class ki iru bakin dem pelai sui kenang sorry. Kena kelung ban pelai kum tu kin di ban wan syah bai. Te ngin sa ke instruction ngin sa pertasinong yang sibet ngin sa ke instruction ki school yaki balang ru. Ba ki Tah, boleh sibun mah.